Assalamu алейкум, ардактуу ушколар YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, амансыздарбы? Биз бүгүн 6 март 2022 жыл Ноокат жылкы базарына келдик. Мындай дыйкандар базарга кире албай турушат негедир. Чип бүгүнкү маселе чип экен. Мына базардын сырты ушундай толуп калган. Мына киргизбей турушат. Ошондо ушундай чип мындай басылат экен, көрүңүздөр. Чип менен киргизип атат. Качан чип болгондон кийин мына уже эми басылды ушуга. Сразу чыгат экен да. Мынакей бардыгы азыр ушундай чип басылып, биркасы жокторго бирка басылып, анан кирет экен базарга туугандар. Ойлорго биркасы ушул. Болбогондон кийин азыр регистрация кылыпсыз да ана. Ora номер кийин терсе чыкпайт. Ушундай порядок менен, тартип менен киргизилип жатат. Чиби барлар кирип атат. Мынакей туугандар, базардан Ноокат районунун базарында мына күч алып бүгүнөн баштап күчөптүр. Ошого базарга келчү болсоңуздар, чибини бастырып анан келиңиздер. Болбосо киргизбей чип сөзсүз чип болуш керек экен. Анан мына кезекке туруп элдер чип бастырып башташты уже жылкыларга. Биркасорлор проблема жок экен да. Биркасы жоктор токтоп турат. Мына биркасорлор шарт эле кирип атат базарга. Бар экен? Биркасорлор кире берет экен, ушинтип көрүңүздөр. Адлова келди го. Ассаламу алейкум. Кандай истейсиз? Солуңуз жакшыбы? Чип басылды уже. 150 сомдон базарда мына басып киргизишип атат туугандар. Ар бириңиздер базарга келсеңиздер, ушундай чипти бастырып алыңыздар. Айылдык ветеринар тарабынан чиби барлар мындай кирип базар аз, эми сыртта турушат көбү. Чалышуңуздан так лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Жете элек адамдарга дагы айтып коюңуздар туугандар, чип бастырып ал деп. Бул канча баа болуп атат азыр? 90 миң. Assalomu alaykum. Men ko'rdim. Bu жаш кандай ошондо? Полторашкабы? Полторашка экен. Күзгө барып, кунам болот экен туугандар мынакей. Өзүңөр канча дедиңер эми баасын? 200. 200 дедиңер. 90 миң баа берип турушат. Пародас кандай эми? Россия. Россиядан алып келиптир туугандар. Мына жакса ээсинин дагы номерин калтырып өтөбүз. Байланыша бересиздер туугандар. Номер канча менен? Канча? 3-5. 0555 менен? Дагы 555. 555 815. 815 номери менен байлансаңыздар болот. Мындай полторашка издегендер. Мына данчак издегендерге табролор менен экен. 0 канча дейт? 818. Конзаводдун немеси. Таброс экен конзаводдун. Азыр жашын сурайт. Жаш кандай болуп калат данчактын ошондо? Жазга 4. Жазга жаңасы азыр пышты. Эми эсеби 4 экен да? Эсеби 4 жаш экен. Данчак алам дегендер. Баасы канча эми? 160. 160 миң сом деди данчактын баасына. Номерин калтырып өтсөк ээсинин 73 мен 07 70 04 04 64 73 менен. Жооштугу кандай эми? Минилгенби? Данчак алам дегендер алып калыңыздар туугандар. Мынакей. Бул жерде дагы бир таброл. Жаш кандай? 2 жаш. Кунанбы? Кунан экен. Каяктан келген эми? Табро каяктыкы?
Konzavod çüybü je çüy. Çüyde konzavod 17 arkası kança dep 77. 10-77 tabrolu kulun kunan sınırlarını tartıp hem bağız kança bu kunandın? 300 minilgem. Yemele üretildi mi? Boyu büyük yani. Bunday kökröktörün 63 uruvenge çığa mı? Boyu 1.63 uruvenge dedi. 300 min kemi oladı eken toğanlar. Eesini daha nomerin kaldırıp ötsek. 221 0221 menen 01 01 41 42 номери менен байлансаңыздар болот туугандар. Мынакей көрүңүздөр, жакса ээси менен түз байланышып алып калыңыздар. Бул жаш кандай эм? Жазга 3 жашар болду. Азыр кунан. Эсе 3 жашар эм, жазам келди да. 3 жашар, пыш деген. Soğuk soğuktу. Kış degen bağız kança mı kıştın? 150 kemi var. 150 min kemi var. Yaxşı kemiti verem. Yaxşı kemit berem. Kolga joğuş okşayt da turuşuna qaraganda. İçine ballar ülkeler Nomer kança menen? 222 minen. 0222 menen 06 83 28. 06 83 28 nomer menen байлансаңыздар болот туугандар. Бул жерде 5 кашка турат. Bu yaş qanday mı? Yaşım ayda 3 yaş oldu. Mayga pişti. Minilge mi? Abi Paroda qanday olup qolat? Nay es. Karabayırla deşti ben de aldım da mı? Alıngan mı? Şu yerden le öce gelgen mi? Yok. Özgönden aldım. Özgönden gelgen mi? Tüvü. Bağız kança? Basın 170 kemarda otur. 170 min so'm kemi var. Mına bağısında жақын айтты туғандар. 170 min so'm kemi var dedi. Иесinin номерин калтырып өтөмүн. 0704 menen 0704 менен 30 19 99. 30 19 99 номери менен байлансаңыздар болот экен мынакей. Сиздер сураган мындай жаш өспүрүмдөрдү көп тарттап жатасыздар. Ошолорду тарттабыз. Аралатып туруп ушулар менен баштадык. Сиздерден лайк болсын, ош кабардан жаңы сиздер комментарий калтыргандай чыгарылыштар болсын туугандар. Булат баа болуп турат. 82 minge 82 min. 82 min. Баа болуп аттыр. Реалдуу баа болуп жаткандарды да чагылдырып көрсөтүп кетебиз туугандар. 82 min. Jangin ovqatın аты. Qo'shqa жүрөp. Uloqqa чабылган эмес. Рабочий экен бу. Robotchi toy 3 yaş ekan. Toy 3 yaş ekan. 3 yaş bıç деген. 82.500. Domporat ekan. Uloqqa çabılmaptır. Diqanın atı. Кызы баа болуп жатат. 83 min so'm. 84 min so'mго чыгыптыр мынакей. Aka 30 arzon bo'lgani yo'q. Voy aka 30 arzon bo'lgani yo'q. Bilmay, rangalay. Voy yuguribdi. Seksen beş min so'mga chiqdim nol. Berib aytat, o'zi 150 min so'm kemi bor degan ekan esi. Bunda baa bo'lib turadi. Odil aka qancha berdingiz buga? 30 min. Yashi qanday ekan yashi? Yaşı yoz 2'den. 2. Kundan ekan 130 min so'mna baa berib turadi kundan. Var etten bana. Bana hiç olmadı mı? 135 min so'm. Ama dediler ki 130 bin. Al para gidip etten bir saat sen daha koy. Ben böyle. Kundan mı ekan jepishdi bu? Kunan ekan. Kundan 142 shil satıldı. 142 min so'mga satılıp turuşul. Ama metem YouTube'da çıkarsın. Alman bet. Universal аттарды тарт дегендерге универсал ат екен, ешке
Өзүнө жараша улагы, үйрүгө ат издегендерге. Жаш канча? Жашы 8. 8. Баасы канча? 150 миң сом кеми бар. Теке улактарга салынган. Үйрү дагы барбы? Кете барат экен да, колго жоош. Номер канча менен? Ömer'be. 78 mi? 0778 менен 22. 42 22 45 номери менен байланышсаңыздар болот туугандар. Универсал ат издегендер. Бун жаш канча? 6 жашар. Несі бар, не кераматы бар, улагы, иши, үйрү. Ulak çapmayımın. Улак чаппайсыз. Ага. 150%. 100 эмес, 150. 150% dedi. Tepek. Жош. Иши 150% dedi. Çeşme sayda. Çeşme sayda. Kança desem bağısına? 120 hem bu arada. 120 kemi var. 120 ming so'm kemi var dedi. Nomeringiz kança menen? 72 mele. 0772 menen 21. 21 55. 55 40 nomerine kayırılsanızlar bulatına jaz gelip göğünüzde rабочий аттарды сурап атасыздар. Rабочий аттарды көбүрөөк тартышка аракет кылабыз бул чыгарылышта. Бул бышты экен, жазга жаңасы. Баасы канча? Жазга 4 жаш. 100 миң 100 сом кем болот экен. İşke garantiyabı? İşke garantiya. Ha, işletilip жүргөнбү? Булам рабочий ат издегендерге экен. Takasından beri takılan. Номериңиз канча менен? 559 76 75 41. 559 менен 76 75 41 номери менен байланышсаңыздар болот. Мына ишке ат издегендер. Ноокат Баглан айылынан келиптир. Жаш канча аттын? 5 асы. Ошондо жашына болгондо Улак үйрү гаранта. улак үйрү гарантия. Баасычы? Баасы 170 миң сом кеми бар экен. Чиби бар, эртең менен чип басылган. 2 чиби бар. Улакка салып көрсөм болот. Кандай улактарга салындым? Торпокобу же теке улакка? Кете бара универсал. Үйрүгө ат издегендер ээсинин номерин калтырып өтөбүз. 0755 44 94 10 номери менен байланышсаңыздар болот. Көрүңүздөр, жакшы алып калыңыздар. Улакка үйрүгө ат издегендер. Аттын баасын 170 миң деди. Жашычы? Yaşı 8 yaş. 8 жаш. Несі бар эм? Улагы, үйрү, иши. Үйрüm bilmeyim. Үйргө коюлган эмеспи? 4 yaşarında gelgen 4 yıl oldu. Büyürge koyulgan yok. Бирок улакка ишке иштетилип жүрөт. İşletip жүрөт. Номер канча менен? Номер 74 mi? 0774 менен 54 55 56. Жооштугу кандай? Такага туруштары? Bir adam öz takala koysa olur. Бир адам такаласа болот. Мынакей көрүңүздөр, жакса байланышасыздар туугандар. 5 жашар рабочий ат экен. Канча десем рабочий атты? 130. Жооштугу жоош эле колго. Бойда 1.55'in тегереги. Мына рабочий ат тарт деп көбүңүздөр жазып жатасыздар рабочийлерди. Рабочий аттарды көбүрөөк тартабыз бул чыгарылышта. Баасы 130 миң деп айтылды. Номерин айтып өтсөк. Номериңиз канча менен эми? 73 mi? 0773 менен 27 63 20 номери менен байланышсаңыздар болот экен туугандар. Бул да 5 жашар ат экен. Баасы 100 миң сом. Несі бар эм? Улакка иштетилген улагы, иши. Иши билинбейт. Улакка чабылдыбы? Номер канча менен? 100 миң деди. 0778 менен 90 97 26 номери менен байланышсаңыздар болот экен. Универсал ат издегендерге баасыны 130 миң сом кеми бар деди. Жаш кандай? Жазга 9. Үйргө коюлган эмес.
Nomer kança menen? Biyak. 0553 menen 13 53 nomerine baylanışıyoruzlar. Ulaka şikayet izlegenler. Bu dançaktı görüңүздөр. Bu da emeleri var mı? Tabro var mı yok mu? Tabroları da var. Yaş kança dediniz? 5 yaşar eken değil mi? Caz geldi. 5 yaşar eken. Bağısın kança desem bunun? 250 min. Bağısı 250 min de aytıldı dançakın. Dançak izlegenlerge. Nomerinizi aytınçı. 0772 menen 17 18 51. Boyu kança çıkıp bolat? Aydan. Burunçu. Görüңүздөр, жақсы алып аласыздар туғандар. Бұл жерде қызу бау алып жататын екен. 190 миң сом бау беріп тұрышады. Ушул болду азыр, а? Баягы Адыл ака 135-тен баштаган тай экен, 190 миңге учурда чыгып калыптыр баасы. Var bari bir tane. Var. 195 ming so'm. Bak hırsam mısın? Bak Koy beni nasıl verir mi ki? Oğlum oğlum. yok koyuşuyor. Ver 200 gel. 200 ming so'mga chiqdi. 200 mingga berbedim aka. Ya bu bevigen ne? Atqa janavar. Boyu qancha chiqatgan? 170 ga boratgan ha? Borib qolatgan. Boz bu qisir bugan. Kısır bala taşap koydu. Bola tashlab qo'ydi. Boz qancha? 200 kamı var. 200. Rossiyskiy mi? Yo özünün Karabayır. Qarabayır. Munchalik bo'lsa kerak. Bu o'tili cho'ng boy ekan. Cho'ng boy izdegenlerge. Yash qancha? Yaşı 5-6 tuğdu da. 5-6 tuğan bevi. Nomer qancha menen shunday cho'ng boy izdegenler? Ömer 76 mı? 0776 menen 10-62-23. 10-62-23 nomeri menen baylansanızlar bolat. Mындай cho'ng boy izdegenler. Jaz geldi, beyler tartып жатасыздар. Mına bir gözüm ne bu görse gerek ya? Bu Karabey qanday be? Boğaz mı kısır mı bu? Hep kızım. Bu kısırdır. Kısır? Qanchada o'tasiz? 80? 80 ming so'm ekan bahası. Var mı? Kurtarsın bu. Bu beba olib turadi. Qancha verdingiz? Bitti 58 ming so'mga sotilibdir bu. Bu da bir ekan, qanchani tug'an? Bo'z o'xshaydi, ha? Je qisir bu. Qanchada o'tasiz ham bahasini? 90 mingde otağız. 90 ming. Qancha bozor berdi bu? Her kıl verdi. Balam qarba turası lazım geldi. Şunda beyiz degenler esinin nomerini qaltırıp ötsök. Ayta bering nomeringizni. 22 minen. 0222 menen 91. 91 64 nomeri menen baylanışıp alıp kalsanızlar bolat tuğanlar.
Bu biye kança eken bağısı? Mesela taylar aka. Taylar mı bunlar ya? Biye pazarda ortada tursa. Ha erkek Kek taylar aka. erkek taylar eken. Kançadan taylar? Nansı 100 bin aka, nansı 70 bin aka. Çoğunu 100 bin. Bunысы 70 bin. Jaşı qanday şunda? Nansı 3 yaş bolat aka. 3 yaş. Bu 2 yaş bolat aka. Бұл құнан болады. Онысы бышты болады. Бағасы жақшылайтты бағаларыны. Көріңіздер, жақсы алып аласыздар. Мінелерге ұқсайды, а? O azot taylar aka. Biri үйірден бөкі, оқшаш қой. O. Номер қанша менен? Nomer 990 menen aka. 0990 42 92 02. 42 92 02 номер менен байланысаңыздар болады. Соғымға бейіздеп жатқандарға чоң жылқылар, мына соғым еттүү жылқылар сатылат екен туғандар. Азыр бағаларын сұрайбыз. Экөөтең соғымға қысыр бейлер деді. Қанчадан эми бұл соғымдар? 85'ten de otağı. 85 миң сомдон. Маарекелерге, издегендерге 85 миң сомдон деп айтылды. Номер канча менен эми соғымга издегендер кайсы номерге чалсын? 0707 15 63 17 номери менен байланышып алып калсаңыздар болот. Соғым издегендер чалып байланышып алып калыңыздар туугандар. Бишкектен келгенби? Жашы кандай болуп калат? Майга bir şarı. Аз кулунбу бул? Тишин көрбөйлүбү? Кулундун. Кулун тиштери менен экен да. Баас канча эми кулундун? Бою да бийик экен, мындай. Көкүрөктөрү кең. Канча? 200 миң сом. Бул да кулун болсо, майга bir жашар болсо дагы өсөт экен. Жаныбар, а? Сөк собактарын көрүңүздөр. 200 миң деп айтылды. Жакса алып алыңыздар. Базар канча берди? Мындай реально келген баас. Берилбегени. Айтыш кыйынбы? Номер канча менен? 0777 менен 21 37 номер менен байланысаңыздар болот экен туугандар. Канча? 15 миң? Теке 15 миң болуп тур, мына улакка чыга турган. Бул да кулумбу? Канча айлык бул эми? Кайсы айларга bir жаш болот? Майга. Баас канча мунун? 150 кеми бар. Кайсы жактан келген пародасы? Россиядан алып келгенби? Номер канча менен? 0706 менен 39 73 35 номери менен ээси менен байлансаңыздар болот. Мына жаш кулундар. Бу кулундар канчадан экен? Karası 65 mi? Карасы 65 миң. Bunusычы? 55 mi? 55 миң. Номер канча менен? 59 0559 менен 40 40 60 номерине байлансаңыздар болот. Бу кулунду канча деп атасыз эми? 50 миң кеми бар. Мындай кичине кулундарды арзаныраак местный карабай кулундарда тартып базарлатып. Номериңиз канча менен? 77 менен 47 60 00 номери менен байлансаңыздар болот мынакей. Бул кулун сатылыптыр. Эркек кулун беле? Ургачыбы? 31 миң сомго сатылыптыр. Ургач кулун. Мына кичине кулундарды мындай тартып көрсөтүп ушун менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайлы туугандар. Бааларды жеткирип сиздерге комментарий калтырыңыздар. Эмнелерди көбүрөөк тарталы? Комментарий жазып коюңуздар, ошого карап тартып беребиз. Булар эркек кулундар бардыгы? Ya 5 tane surgaçı, 5 ургачы. Ургачылардын баасы канча эми байталдардын? 30 миң сомдон кеми бар. Эркек булбу? Канча bunun баасы эркек? Канча? 45. 45 миң сом кеми бар экен. Ургачы мындай кулундарды издегендер. Номерин дагы калтырып өтөмүн. Номер 0771 0771 30 kam var. 0771 23 23 00 05. 05 номери менен ээси менен байлансаңыздар болот ушундай кулундарды издегендер.
Biz ушуну менен чыгарылышыбызды жыйынтыктайбыз. Лайк басып бөлүшүп коюңуздар. Саламатта калыңыздар.